نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مجيدا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kami waktu ini tumukbal pengajian. Aming pengajian yari kita niyo halauman. Simbulan piabidda si mahasut si mahatinggi in karayawan ni are nga kaibanan bulan. Ang pengajian na to mahapon ini mga kakasisin Allah Ta'ala, bulan Ramadan, hipagpapasin Allah subhanahu wa ta'ala silumi. Hipagampun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya. Ba't sabab kalasahan niya, inipon niya rin diya dunya sambil paadlaw akhirat. Dahil nga sabab yadto habulan ini, amin wala sila limano harukaing bulan, amin wayroon sila na ampun iban na maaparukaing simbulan. Kabulan ini mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, bulan hipaghalulay. Hinang hipaghalulay singkatan kasusahan. Kasusahan sin tiap-tiap siulangan tujuh patuhan niya. Sabab kang na di mabaya masusahin Tuhan niya. Kasusahan sinsiulangan papagkahin niya. Bang niya madawhat. In pagibadat siya rayaw-rayaw habulan ini. Naig na siya rin nga kasusahan. Nakakadto na siya pakasanyangan.
Kaya nga sababihan mga anak po at tiranan, yarim parman si maha suci maha tinggi at suratun nur. Parman niya, man yuti'illaha wa rasulah. Hisiu-siu manusia. Usog na ka, babae na ka. Nagtaat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagtaatan nila intuhan nila. Hakatan pakaradyaan nila. Wala na sila nagtaat nafsu nila iwan hasahwat nila. Tiunggal nila nagtaat pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulahu. Iwan piyagtaatan nila innaraat. Sintuhan nila Rasul maun kanila. Wa yakhsha Allah. Iwan nagmabuwa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattaqi. Iwan piampanan nila, pialihala nila, iayaran nila, ingkabuhi nila, iwan sing kamatay nila. Faulaika humul faizun. Intu nasabot yadto nagtaat sila patuhan ni kaisa. Hikaruan nagmabuga sila pa Allah ta'ala. Hikatu tiampanan nila, imbaran nila ring hamulka dunya, iwan mulka adlaw akhirat. Pamansin Allah ta'ala sila natin mga tao halawang paruntunga. Imano siya halawang paruntungan, way kasusahan. Imbulan 5 bay, halawang kasusahan ng manusia. Imbulan 5 bay, halawang kalugian ng manusia. Habulan ini mga anak po, uyum katawa kamo. Bang marayaw ing kasampang na to, ing kabaktan yung habulan ini. Swerte sa ragu-lagu. Hiig kita niyo sin Allah ta'ala rin nga kasusahan paway na susah. Harap na to na pakakuyakan. Hiig kita niyo sin Allah ta'ala rin nga kalugian harap paparuntungan. Hiig na kita niyo sin Tuhan dahing harusa paway rusa. Hiig na kita niyo sin Allah ta'ala ring hasakit paway na sakit. Hiig na kita niyo si mahasud si mahatinggi dahing hamalumi harap pamalano. Sabda sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Tungod papagibadat habulan Ramadan. As-salawatul khams. Wal jum'atu ila al-jum'ah. Wa Ramadanu ila Ramadan. Mukaffirat junub. Maka kiparat sindusa. Insambahayang, baka kung nagsambahayang, nakiparat na indusa mo, way narusa mo. Hawut sinsambahayang, siyambahayang mo.
In Jumaat bang kau nakasambahayang sin Jumaat? Dahil ha Jumaat, pahambuk Jumaat, napapas na dosa mo. Yari kita niyo biyaw, nin Ramadan, yabutan ta niyo ini. Amin Ramadan 2021. Bang nato iyara din kabayaan sin Allah Ta'ala, nagtaat kita niyo patuhan. Piyagtaatan nato yung Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmabuwa kita ni upatuhan, miumusta ni yung pagmumus kabayaan sin Tuhan, inyawa na to, injasyad na to. Mukaffirati junub. Papasunna sin Allah subhanahu wa ta'ala in karusarusahan. Kakuyagan dakula ummat ini. Aula-aula na yari kita niyo hajaman nagkakarukaan, nagkasususahan. Balikan na to bang marayaw yung kaalup taniw habulan ini, mang marayaw yung pagibadat taniw habulan ini. Unin beta ka to taniw si mahasus si mahatinggi. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul faizun. Sila na yan yung mga tao nagparuntungan. Sila na yan yung mga tao yanugharaan sin Allah Ta'ala raya uriya dunya sambil paadlaw akhirat. Dahil nga sabab yan mga anak po. Ayaw kita ni ulisuan. Ayaw rumatong kato tanim pagpahil-pahil. Suway indu matong kato taniw. Habulan ini. Lanab iwan syarap. Bang malanab na masyarat na makatari na. Bukon lanab simpag bubukaan. Bukon lanab simpag sasahulan. Sabab man jari kau ri makasahulwang way na pagsahulan. Patatasun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biya baita niya, impu asayan kan bukon kay mo patuhan. Sarawa bang mayan doon kau haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impag puasa mga anak po. Hikahalulay sin problema. Hikauli sin sakit. Hikauli sin pagbanta. Hikasulot sin paghiluhala. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam. Fi kulli yawmil khamis. Hatiap-tiap adlaw khamis. Mag-angkat sin karayawan si manusia. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naasubo siya, may ta siya magpuasa. Sin adlaw isnin, iban adlaw hamis. Injawab niya, in adlaw isnin, adlaw kapag anak kaniya. In adlaw hamis, hipagdara sin amal, pahadarat sin Tuhan sin malaikat.
Amura hindi marasim malaikat amal, di makaya rahun, di manjari rahun. Amuren dua. Hinda siyo yan, al-musyrikum billah. Amin mga sila nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwari dahon. Al-musyakhinu. Amuin tao nagbabanta. Hatta yastaliha. Sehingga sila magsulot. Aturayan mga anak apo. Dahil nga sabab yanin nag-aagmol. Nagpuasa bulan ini. Magsulot na tuan. Iyon na yung pag-agmol. Di dahon si malaikat. Iwan di makadirect pagkabayaan sin Allah Ta'ala sabab aw lummi. Hatta yastaliha. Sehingga sila maghalulay, magsulot, haway nagpasulot kanila. Sa nasulot na sila, kalna makadakabayaan si Mahasuci Mahatinggi. Indayaw mga tuwa. Kabtangan pasinjunjungan alayhi salatu wassalam. La yahjur akahu pauka salas. Di manjari mag-agmul. Impangatayan, inpikilan, halawm sintu adlaw. Bang makaliw sintu adlaw, floating. Nakakantong inibadat nila, di dahon si malaikat, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan uno pa inibadat nila, hakutika sila, nagaagmul magkahi. Tulan niyo mga anak po. Sa taong biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsucin Ramadan, nahipo sin kalupas. Nahipo sin kalugian. Bukun kalugian amad. Lawi ring ha kalugian amad. Hinda siyo. Pamanga sila manusia usugi wang babae. Iabutan sin Ramadan. Wala yang pun sin Tuhan. Di mo kaingatan abutan pagkakao sin Ramadan 2022. Yan mga anak po. Halulaya na imbaran mo tudyo patuhan. Halulaya na imbaran mo tudyo papagkahimo. Halauman iwan siniadlawan simbulan Ramadan. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impo asya hipaghalulay. Impo asya hipagpauli sin sakit. Impagpuasa hipagpalano silumi. Kabtangan sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Islahu jatul bain. In paghalulay sin pagsagga. Antara sin magunudukat. Antara sin silaturrahim. Iwan sin katiluakan. Lawi ring sin darajat. Pauka darajatis saim wal qaim. Amin halulayun niya yadto. In pagsagga yadto. Lawi indayaw. Ring sin nagpuasa sunnat. Iwan nagsambahayang sunnat. Fa inna fasada jatal bain.
hiyal halika. Karena pagsaggaan tara sin magunudukat, antara sin magpa-family, antara sin ang kakauman, antara sin hang kaagama, napapas in pag-agama. Ilago mga anak kapo sin problema. Igon sintuhan ng barakat sa pangatod mo. Igon sintuhan ng barakat sa pangdungog mo. Igon sintuhan ng barakat halong sinjantong mo misan pariadin iningat mo. Apabila aun parsyagaan. Sabab yaon narimatong kanila in paghalulay, yaon narimatong kanila in ubat, yaon narimatong kanila in indukto nila ubatan. Hiyal halika. Pasadu jatuddin. Ami maghilo halay manusia. Yaon yung pagigil, yaon yung pagtakabudi, yan tukan tiyan, sinando ka ino. Bulan Ramadan, nagdara barakat. Kaibanan bulan aunda barakat sa double multiple barakat sa bulan ini. Igon sintuhan ng barakat hapang dungog niya, hapangita niya, hasuara niya, haingat niya, hakatan pakaradyaan niya, bang silari maghalulay. Bang silari magsulot, bang silari tumayma sin ubat bulan Ramadan ini. Dahil nga sabab yan, mga anak kapo, firman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man jakkaha wa qad khaba man dassaha. Firman pa si Mahasud, si Mahatinggi, Ya ayyuhal muddassir kum fa'anjir wa rabbaka fakabbir wa sihabaka fatahhir. Di ayat ini diaitaan kita niusin Allah Ta'ala tatap halaum paruntungan, tatap halaum paruntungan, halaum kasanyangan. Hinda siuyan amoy mga sila naglano. Imbulan Ramadan ini hipaglalano. Unin lano antari yung hindi. Unin hatulon tani yung hindi bulan Ramadan ini. Dua parakala. Islahul ibad. Hatulon sin magtatagipon patuhan yung pagtagipon nila. Hikarwa, islahul bilad, hatulun nila, inulak nila, impamarinta nila. Pangasubo, biadinin paghatul sin manusia. Na mga anak po, magpuasa. Mana si magpuasa, magtangka. Imana si magtangka sumandal. Imana si sumandal di mo naagarunin kabayaan mo. Kansiyo na kabayaan na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno yan. Islahul qalb. Impagpuasa ini pagdayaw sin pangatayan. Mana sin pagdayaw sin pangatayan, ubatan in pangatayan. Bang aun ubat, aun mag-ubat. Bang aun ubat, aun mag-ubat, aun sakit.
Dahil nga sabab yan, mga anak kapo. Habulan Ramadan ini, kaingatan na to na, unin hinangun sin atay. Narisan, makahinangin atay bang nasasakit. Nasa kaliin ingat sa jasin tao sakit, sakit ka na naman masakit. Sakit timaw din sukal. Na magtuy-tuy, si walong nin specialized doktor para sukal. Sakit timaasin-asin. Na lumawag na isabisin doktor, panday-panday kalhasin. Kaya makan na, kaya lanuan, kaya hukasan, kaya naayupot marayaw. In sakit sinatay, way ino-ino sintao. Imbadyo niya malumi, dakdakan marayaw. Sakali natay niya malumi, wala lianuan. Turan niyo mga anak kapo. Unim deta sin Allah Ta'ala panabi iwan kato kad aflaha man jakkaha. Tatap halawang paruntungan ng mga tao naglano sin atay. Kapag lano kabayaan sin Tuhan. Ini karayaw sin hula. Iwani karayaw sin tuhalom sin pagula. Suway aun mag-uubat. Ilingo ka masa na to ini, di na magpauwatin tao ha doktor piarasin Tuhan. Atibba'ul jasad wa atibba'ul ruh wa atibba'ul qalb. Doktor sin atay, doktor sin baran, doktor sin hula. Nagparain Tuhan. Hisiyo yan, amo na ing kanabihan iwan sing karasulan. Wala nila iyagad. Na, apabila intao na sakit, di niya agaron imbayta sin doktor, impagdayagnos sin doktor. Yu'aliju binafsihi. Al-maridu yu'aliju binafsihi. Intaw na sa sakit, mag-uwat na siya simbaran niya. Bukon na doktor, mag-uwat ka niya. Mga anak kapo di kaulian. Nalaso nimbaran niya. Biadahan imasa na to ini. Bangkitan niyo rin magpauwat. Ha doktor, piyarasin Tuhan marikato taniyo. Hanabi niya. Iwan harasul niya. Magduruhon yung problema na to. Mataod pagkaon siya, uy barakat. Mataod badyo siya, uy barakat. Mataod siya sa katan, uy barakat. Maita, in nasabutan Tuhan kan, uy barakat, hipagtakabur, hipagriya, agarun niya, ing kabayaan niya. Dahil nga sabab yan, imbulan Ramadan ini, di kasuran sin takabul, di kasuran sin riya, dahil nga sabab yan to, kaubatan, ingkatan, magtag-ipon habulan Ramadan ini, ingkatan, kasusahan niya mahalulay. Qad aflaha man jakkaha, wa qad khaba man dassaha. Nah, mang kamu mga subo, uno ini pagpalano, ampakaw maguntong, ampakaw halawang paruntungan. Number 1, mga anak kapo, la tatahakak, di masampul na, in pag-ubat, di masampul na in paghalulay, di masampul na in paglano.
illa bil iman. Bang bukunda kita niyo hapag iman, al-imanu sadiq. Iman sa bunal-bunal. Dahil nga sa babianin tiyawag sinallahu ta'ala magpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Kad aflaha al-mu'minun. Timat pasing karayawan ng mga bariman. Karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. May matawdsin nila. Bukun mataud, labi rin mataud. Kaya nga sababian, timat pa sila sing karayawan. Al-imanu sadiq. In pagdaya nila, iman sa bunal, way namuting patuhan. Wat tauhidul khalis. Iban in panghinunggan nila, patuhan nila, halapal nila, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iban sinapihan nila, iban sinisbatun nila, al-khalis wal kamil. Malano, masawa, iban complete, iban perfect. Nasakali ay insi nag-school, high school biyaon. Malago ay insi, incomplete iman, incomplete tawhid, incomplete puasa. Wala doon in iman sa bunda. Wala doon in panawhid sa bunda. Sabab amad timpunan singkatan ibadat taniyo. Lil iman as-sadiq walit tauhid al-khalis. Amo yadto mga anak po impaglano. Qad aflaha al-mu'minun. Injiyaman nila, inminitan nila, ingkatan nila, kabuhi, iwan kamatay nila, halawang paruntungan. May tayad to, wala sila minig ding hasalakan kabayaan sinallahu ta'ala. In iman sa bunal, way puting niya, iwan simpanauhid, malano, jukup-jukupan, way kulang, way lami. Inatay niya yan, kalbun khayyun. Atay buhi. Bangin atay niya buhi, injasad niya buhi. Unin alamat may tain atay niya buhi. Salimul iman wat tauhid. Sabab salamat yung pag-iman niya, salamat yung panauhid niya. Yung problema sinumat Islam masana to ini, amuin duayad to pag-iman, iwan panauhid. Iwan sin pangatayan. Muyad to mga anak po. Yawma la yanfa'u malun. Adlaw rumatong di makatabangin sin. Di makatabangin anak po. Ngayon kandi mamba, tusog dakula, usog sibi-sibi. Kawasa dakula, kawasa sibi-sibi. Di makatabang mga anak po. Maita, illa man atallaha bikalbin salim. Umalup kita ni pahadarat sintuhan kaniya-kaniya. Umalup kita ni padarat sintuhan magsama-sama. Wayroon in dunya ini. In marayaw ra umalup, in wala kialummianin atay niya.
Dahil dito siya malano, piyakari siya malano, minigda siya malano. Ulong sin Allah Ta'ala. Hatiap-tiap bulan Ramadan, maglano kita ni. Khairiyatul umma, sarayaw-rayaw ummatin ummatini. Marayaw rin ummat na kauna sa nakawid din ummatini. Kula-kula mo yun ummat na kauna, ay nakapagnasihat, biasin pagnasihat na mo yun. Inumat na kaunaw, nakasakat clean. Inumat na kaunaw, mayroon nakapagbuka sila, arroz caldos. Yari rin hindi nagnasihat, yan to hamidili siya to nagnasihat, yari rin lupa niya, yari rin tingog niya, way kulang, way labi. In ni'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakawa in naghampit na sinnikmat yan, amura in mga tao, kalbun hayyun. Amura in mga tao, inatay nila buhi-buhian, sabab in pag-iman nila, pag-iman untong, iwan pag-iman halawang kasanyangan, nakahalulay singkatan, kasusahan, iwan si problema. Hikaruwak, in paglano, Arkanul Iman, Arkanul Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam daitaan kita niyo in halga simpag sambahayang. Unin dayaw simpag sambahayang. Quwwatus sila bainaka wa bainallah. Humusugin pansugpatan mo tudyo patuhan. Diya ikaw nagpuasa, supaya kumusugin pansugpatan mo tudyo patuhan. Diya ikaw nagjakat, supaya ra kumusugin pansugpatan mo tudyo patuhan. Diya at kau naghaji, supaya ra kumusugin pasugpatan mo tudyo patuhan. Into nasabot yadto, sambahayang, puasa, pagjakat, in sambahayang makalimhang karumang kaadlaw. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahamuk na nga sumukan niya, unin dayaw sin pagsambahayang. Biya laong niya sinamayo kaw makalimahang karumang kaadlaw. Aung palumi mo makapin. La yabka min daranihi shay' Iza atammat tariqa. Iza ittaba'at tariqa. Way makapin lumi apabila niya yarad in atulan. Sarawa, misan siya nakahanggat tagkay man nangayigo, sinang kaadlaw. Apabila nagbusog sa siya, di niya karoon ni natulan pagpaygo, yan pa na siya kaya lumian sin pagpaygo niya. Diya dahanin bulan Ramadan ini. Bang nato naaga din natulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan ini. Unim baita sin Nabi. Likulli syai'in jaka. Ingkatan pakarajaan na to subay malano. Ibaita sin Tuhan na to, kakuyaran sin Tuhan na to'y malano. Kakuyaran sin Tuhan na to'y sutsi. Dahil nga sabab yan, piyapan dari kita ni uring hamalano, impagkaon na to malano, impaginom na to malano, imbadyo na to malano, impyaghulaan na to malano, sila to yung kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na to wala na pakain lano haruwaing bulan, pakayon na to diha bulan ini.
Aula-aula mga anak po, lano sin pangatayan. Nah, uning sambay, uning puasa. Wajakatul jasad. In paglano singgin hawabaran palawom. Unin halawom lanuan. Akal niya. Atay niya. Ini kalanuhan to. Wajakatul jasadi as-sawm. Amo na in pagpuasa mga anak po. Dahil nga sabab yan, in pagpuasa, hipaghalulay sin problema. Hipaghalulay sin pit, na kita ni walang puwit na masa na ini. Maita, nagkukuyag inatasin langit. Tiya kuyag sinallahu ta'ala inatasin langit sin hinang sin mga tao nagpuasa. May tayad to, mga anak po. Sababing pagpuasa. Di magbus siya hatu iwan upat. Bang di magbus hatu iwan ikaupat. Hipaghalulay sin problema kabuhi iwan kamatay impuasa na to 2021. Hikapapas sindusa na to impuasa na to 2021. May tayad to. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Pagpuasa kamu, wang kamu nagpuasa, tulan kabayaan sin Tuhan, na kamu ring halawm sakit. Nai sakit biyahon Tuhan, coronavirus. Tampanan simod, tiya tampanan mata. Uno pentia tampanan. Alamat sa ini nakabato kimano siya dunya simpang Hindu sinagama. Nabangini nabuto kimano siya pang Hindu simpag agama lima no ingkauman. Di mabayain Allah Ta'ala kumaun sila silumi. Di mabayain Allah Ta'ala minom sila silumi. Di mabayain Allah Ta'ala magbadyo sila silumi. Di mabayain Allah Ta'ala magaddat sila sinaddat malumi. Sumu tasihhu. Pagpuasa kamu maigalawm sakit. Tin hadis. Hadis pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyamu junnatun. In pagpuasa tampan, taming. Kung may tatampan ang taming, ang sunog, ang buno. Sunugun hiblisin hula na to, sunugun hiblisin bahay na to, sunugun hiblisin baran na to, sunugun hiblisin ibadat taniyo. Wala na to kaya sayuhan. Na, unim puasa, kiyo kanina taas silangit, kiyo kanina baba singgumi, simbukon sila nagpuasa. Ikaisa nagpuasa intian. Saumul butun. Nagpuasa in katentianan sintaw magdana. Unin puasa sintian, wala kimaun iwan wala minum. Dito na sadya, bukon ang pay karwa. Saumul jawarih.
Nagpuasa impito ang gautabaran niya. Nagmata wala imatud paharam. Nagpuasa intay nga wala dimungog paharam. Nagpuasa in simud wala misara pamangi. Nagpuasa in lima wala himibal pamangi. Nagpuasa in siki wala miyanaw pamangi. Dua na. Nagpuasa in akal. Uno yung puasa sinakal niya, magsadya pa kamatay. Naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisin taw barakal. Intaw barakal, amunin taw nagsasadya, silutuon niya pa kamatay. Piwasahan niya, doon siya nagtali si Mangi, harap sa jaman to. Ikaupat, saumul qulub. Nagpuasa inatay niya. Na, bang niya narain upat na sabot yan to. Nagpupuasa intiyan, nagpupuasa in pituang gauta, nagpupuasa in akal, nagpupuasa in atay. Makuyag ginataas silangit, makuyag din hababaw singgumi. Maita makuyag ginababaw singgumi. Way nahiluhala, nagibadat katanim manot siya babaw singgumi. Dahil nga sabab yan, in ista halawd, in ista bukun halawd, ista asibi, iban ista dakula, dumuha ha mga tao nagpupuasa. Wala saan kaya rin umat na kaw na nagpuasa sila din dumuha. Wala di mo kanila nista dakula. Wala di mo kanila nista sibi-sibi. Damikian. Khairiyatul ummah. Karayawan sin ummatin wala kaya rin umat na kaw na. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Ingkatan malaikat at silang itiban sinyari hakumi. Doon iban sinadlaw. Manghindua ha mga tao nagpupuasa. Dahil nga sabab yan, in pagpuasa na to, bang natuya ka din kabayaan sin Allah Ta'ala, hapagpuasa ini, timinggil, hapang hindu sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, nahalulay ingkatan problema na to, kaya ulian ingkatan sakit na to, ingkatan malumi kaya lanuan. Yan to mga anak kap. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. As-sawmu hisnun hasin. Impagpuasa timinggil na pag-iman sa bunaliwan na panauhid malano. Iban hapangatayan malano. Impagpuasa niya yan taming. Iban impagpuasa niya yan halawm siya kuta. Di siya majuljul, di siya mahuso, simbanta niya. Bat sabab halawm siya taming, iban halawm siya kuta. Hagwa siya sing kuta, iban taming niya, halawm siya sing kuta, damikyan. Kita niyo mga anak kapo indayaw niya. Dahil nga sabab yan, ayaw tanyo puha-puhaon. Imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo ibadat ini. Halulayun in atay. Mga anak kapo, imbita sin Allah Ta'ala atay na bahagi nagtuo.
Bangin atay marayaw amo na buhi, aun atay patay buhi intagatay. Unin pangilahan sin atay patay, buhi intagatay. Ahlul dalalah, amo na mga tao iniaagaran hinang kalaungan, misang pakikita nila yung kasabutnaran. Inatay niya yan, patay. Buhiin tao tag-atay sa inatay niya patay. Way pasugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa simpitu piya silong sin Allah ta'ala rahmat niya. Hinambulamuk na kura. Maita siya pasilungon sa babin atay niya malano. Nagihilas siya patuha na pamarintan niya. Nagihilas siya patuha na pag nakura niya. Number 1 siya pasilungon, hadlaw ka na ka na. Bukon patay na tayo niya buhi. Sumunod na sabot. Sabon na sa api ibadatillah. Bata. Simuli ka pagtagipunan pa Allah Ta'ala. Nabiyahon simulig playboy. Upatin silpon niya. Pagkitaan sin lokal, pagkitaan sin international. Natuan, in pagpuasa, hikasilong mo hasisilungan. Nasya api ibadatillah. May tayad to, nagihilas siya, malanuin atay niya, simulig siya nagtagipon pa Allah Ta'ala, pasilungon siya sisilungan, hadlaw ka na harahmat si mahasud si mahatinggi. Uno patuan, rajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Usog. Mabimbang umalok. Way kabimbangan niya, mo rin magtagipon patuhan. Misanda nagsiyat na kataning kabudyangan na dunyay niya, hula milikan, hula rasya, katantan, kaniyari niya sipon. May ta, yadtuin atay niya ti mataalok pamahasot si mahatinggi. Tiyanto niya amuaw ni marayaw. Way makasaka lutununok. Unin atay niya yadto, atay malano. Unin iman niya yadto, iman sa bundal. Unin panauhid niya yadto, panauhid jukup-jukupan. Nauno patuan. Rajulun da'atu imra'atun jatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Usog. Tiyawag si babae. Maghinang sila para kala kabayaan nila. Unin agi sinusog. Bukun ako mabuwa ka nama. Bukun ako mabuwa kanina. Sa mabuwa ako pa Tuhan. Usog marayaw. Na, dahil nga sabihan to, mga anak ka po. Niabot nin waktu na to, kalu-kalu, kasugpatan na to da. Ayaw na to, lupaso ning karayawan simbulan ini. Sabab, hipaglano, hikakiparat, hikaig sing kasusahan, hipaghalulay sing katahan problema. Paman sin Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Yung kabayaan sin Allah Ta'ala kato, ibadat tan Ramadan ini, aula-aula na, iwan nakatan ibadat, di kita niyo kasigpitan. May ta siya nagbayta bihad to, nagpalman, sabab siya imananabang, siya magdirihil sing katantan, bang nato iya ka din atulan niyaon, si manyang kita niyo dunya iwan adlaw akhirat, tuminggil hatu perkala. Imanul amib.
iman tibluk. Hikarwa al-fahmul daqiq, pamaham manyuk-nyuk bukun pamaham sib-sib, hundaw-hundaw. Ini katu al-ittisalul wasik, mahugutin pagsugpatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala imbulan Ramadan ini na balikan na to hipagpahugot sin pagsugpatan antara na to iwan sin Allah ta'ala bang himugutin antara na to iwan sin Tuhan kagausan sin Allah ta'ala pahugutunin antara sin kita ni magkahi nas'alallah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أتقاء من النار، اللهم اجعلنا أتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.